Sure, Ramatedi. Sure, Ramanang Kwaku. Kaduo Michangach. Kiduo Michangach. Sure, Guadana cannot discover Kaja. Maken Kenning Ajano. Ya Kwakunanki Kenny Anton. Tishora ngajen woman lede ye damage. Ko kana kon captain. Shanga dan sha captain. Shanga jeno cha ngach. Betegaro ti bitwok. Biya nyen ja. Abaje mon ka bot. Ke bayen yalar na me take a guat take a dorma payet no ci churi benten churan guada mo tiga kwal ka changan yam mi chiga kwalo ci gwancheng no chenga jeno cha kwa ka cha kwal dunyo ka ngana kwal ngwa ko kwidide ni chori nyo kwal gwar din gwam teken ke denji chora to chiga we kan ka jik ka chenga do din ti chori chiga ben chenga mo ramo gwan chenga mo kana goro benien ara jako chebenien ka wer ko gor jeno be ngajeno en chore me goro banga janga amani me te chore mo che kap kawa mi ya ka bache yan ponjat te jo chen budwech but beji nen ne ka changdar an bor mi si chore yet yan ponjada ti pinja bak kurun wang te jo ma jin garame kwal nyin kamo chalang ke jo chana binyok ano cha jo no kwel ngeje no jega cha wanga je no jega cha jo kan kwelije ai wutale me chama kwal survive kamana na che kwal e jo ka ngeje no malakan me kan de tino tane ndi altika chan tele ka mit meteka en metor kula nang ka kamane jen kula survive ge mo ngeje che jo no ngaje no dong riankan ya jo go shejan ala great damage le dijene ne din konen kan nyin kien kan ti chan chit keje kan it let jina mu gor jena budor be jiga len jin shuer she lat ko wi kan je ka grada den bodol gorka kie gore bilet ka manual work shuer she jena solution ne ne cheje yan ponja tiang jigro do ku filidi entama mi chip kuni antino ko jen chewudo mal lanka wer keleo ano pala tur ma jedenok che jo binen karun wangle meji to gene ci chora mo cha lang che jo ga pala chana binyok chana baloch che jo shu kwel no more shu kwel ko na ngai kona mi ci chora ya kwala polin la ka cholka shu da mo shu polin jo ga chol jo ga no na ngaja mi chana ngo ya jo bai kam kwa ko che wutele kwa ko cha jik dial che ga ngar so juru mo ja jien wuro danen chor danen chi we mi che we yone cha jo luñ so plan de chor ya gurno dore dane kap kweten vai shot jen plan de che bin ka war ko ngai kono kon wala kono te ka dul yane you know te dul wada dane jeni be
lo belo bedul be chwat udu mo charo de ko udu mo ngejen o chi jen chwar mo ko ateten again yora ka kibrit ke match yora je point duel ko shur mo yonen chwa chu ke immediately ka chwa duel mo men jen wa chwa chu malwak jen cha jik lo cha ma ka kwang long jen the same gare da ne chore chiban again le ni mi chale revenge jen cha pal ko cha ka den chu de nyok kam nyok chu poli ni chol ke jo jen gare dan asia nang ke nyok lu jogo ka cha bun wang na fon duela jo ko no kono wonene it does not matter no chi kono di ale chana convince no la de goy ano pala jiang jek tene de chidier yang jo no ne ten champion ke chan la chur kathanat ami cha lam Canadian che la radian chang chi ka jok they will hold on to that make no dong magwa yela lar kan we dasan mere ran chi lug ne dibo me ken la ra jen no no me chana bla de chang je ko me choro de me ger me dong re te ka de ka gor ko na de ko rin ger raina muku kon je muku on support ko dong ku kon benefitin kemala to anta me chwer ba ke banang yo ba lo luñ be distraction di bel bi ñok me le de da be jamat chwer che be ko jen ba mu go be jelat be ko be na be ke destroyed ala gere dungran ban mi ci kon na ci kon ku le educate ci kon ga nyudo na mo jega bu rin gere de ka they have no idea and will take a damage mi din let kana ka community quick kana jala goro no baran ba je control shi mane ko me rami mu dong de longa control ba shi mane jogo no nena rami me let the damage mi dit ka society but right now to control guide tell native to ka kon direct ajen gi ente na ran jela ga jale mi kon roi kon ko community alat ke ka betini ti mo bi joden kan yo nyam nial bi ka roal bi ka kwet beden wan kal joga na no society dane che jiak gor konde society dan dera go re do an werna wal one thing ma dong de laria dan were ni ko gwade dan jel na rodi no la jel ka rodi la na rana je ni kuwi ben kuwi da dien ba je nyor tine larga je no ay wari kan man te ka man were no ka rodien la jen kan ni ku cing bu ku cing do dien ani mi shiro do je chwer ndara mo mi chup gwazan witen tam de nyon ma do tene la ge non wetele ka man wal yes no de tel mat ko di tikan win to goal ban mi ran che bote na guje dan teten ke te ka krieng mi to ngwa mo ka la jen la put kan bu lo we do dien a chang chi ne ti la ji mar ka dien la ga bana lor ka bo bu nyur kan wero dien mo lok wer no ko dien chu mena tam ba do te ka principal ti jak to gur kono kon were lai siang go gwen shane de ngwan che ka gong ka tem right now cha nang ne ka lo ko cha nga je no rar che tel mi je katen ne dia chi go we cha ku cha je then from there they will start coming the same way lat ka woni diten yam ten gor ka kut kolang ne kiten pal ka kut shodian lot titi ka te tre do aran kon were ano ba ka kapchung a look down ka ke yilara men loga jana a loga rami mo me la misleader me cham community kel a chamana ka shot kot kuna promise no te ka yodo bikan ga jeke kwan jira mo jin misleader shi tier ga community na mon a te ram de real de je jeng makana kon lat mi lat den bukwan bi ko jek unless you college ko lu jabo karam mo wene jan no mo menyam rawde logaram mi mo met ka kwang mi jin mat kwang kala tu la jalle bi gor khore ko dana ki jin mada logo janam ga society dan ko jena yer kon lazy people mat kan ka kwang atap kana kwang mat kan kelun ko kan bi ka charken bi kan ga bat ko chiran che bele char first of all ko jala la kana lat
be mat ga kwang ko bi char den bi chibele die ka ten kon lat ko den jin mi char ma chi jiram ko gor ye bi char critical thinking gwaye ko bi she mororom the society to be letika ban miteleje your brain is dead so gor jana menda dien teke ne ti gor jano bale ne keka ti lare jin chulet tena gwada mo chete ka kon muben ne re kwana mislead ti gor bale ne keka na mo wrong chit ka kwar ki leader in content ne kan nyura ku ko society ku kan jaga chuch gwan mo mitken teken ka lecturers hours tika torbiyel tika dwelde go they are drinking clean water gwan mo society chuje nere to a chicken to go I'm against them because chicken let go chicken let society meridian jiwal you could gwen ki go gwen then them bow down kake ki enemy chat kake ekenen kona da ka society dan ka gwan bar kake kona cha nang re lo ko da tama kan kwala user che doran ke lu che gul ko kon to kon ke shetan tungwan re doran kon were dena kula tezlo aj bontam ko dong mi she loidan ci kon lo gono de kon ko gor ko mi re shini yo je she cha ko gor bat ci gane dia te gor kaka ti kon kane ti ko lo den tam na ko gwase dan te lu ko ke ci gane dia jem yana ne na tama don la dor la ti ko go ken go ken to ku kan ci ma ne ke ngal cham ko emet by the way cham ne je emet jen gwa na ni na ren dolten wa yang nong ku wich te ga matot ba mu ke ko bi yang bi angun no kam ci gog dollar bo bana ju ya nong ya gwa yang gwa to menena ti dial to wa ka cham ngam mi ci menu dor go ka kaya ki mi ci ret ka dor ka ngula ne te no take a thug take a cog medit everything is there ka te di ne dial te tin mi ci kana mo o gur kan kot en je ga dan ku kala benefit kul kala lo na rem na chitkan kan ite control kan ka wala no nuer wew de ran laro no kot bad ram jorke de laro no kot ram jorke ka yoko be community de be je destroyed nyen chal nuer wew ka jamo no don de laro nuer yone ko jin mi jo jin wo wer meng na ngak wer mo jerek ngumi par chere ka chora dana ja ka ma ja yan ponjat ya jogo no cho nyok bat moro be nyok mo nyok ja yan tade so society dan ko bagwa gora kondia my little contribution to be men ma to mo ajen bi society dan nang niam ba look dan ka jek ajen men the main thing and bi di alba ka joj ban mi jira mo ko jek ko support no na wo ko do dan bi ji ga jek do jek mo ka gwa mo content che mane dan nuare bana tini gwa to mila rana nong no be to ko da man mi mi sure lot ko I've seen this all this year ko kon ga tingin man dan le rode ne ka gwine ka ne ka ci kon to ki kon no adam mor ci mi jegla da bi gang ni mor ci mi jegla da bi gang ko mi ci mi jegla bi gang ko te mi jega ka ja bana ko lo ni amade ci kon di alchana ka ngach ci kon ka witness nen kon wan kon ko ngode we are too blind to see and also society dan wene na tiaga lo ngono badam mor bi nyer da no bi gwantar man nagi je tara ina ko di al tokti ci kon die ten bad yo mi jak chala kon yo drana shede long nga ngura je no ngak le na ko ngak tene na wal go no nuer ala beta tega tana te kwik ngak te lar no ngum nang gitin ano de nuere de kalet nuere ngam ci ko kep gan motor nin gan motor nu ki ngak ka jen we mai de jogo sho mai wala shi de jogo wal de palwi ko der jo klonen ande jok society dan kana gwar kelo yene re kono yo tiki bongne ci kana gor ke cha bible cha kwen kelo nga cho agwini ta dan ngai yene je jen ta dan ngai ke jene re to ja but me biaje use na mo alo tool mi cham yana ka je ngum ko le la de dun ka gwan jengne man dana wom kon ko wer kan chang der no den ti jeg den ko gor man jak society ka dana wo be de kan wala yen labba do labba ja question mite mi cha ti jem difficult ran la lo ni jagwa loy du metele no kaneko tele no ko doro kulo woni ngale di kam ko de le di kam ko de jena no ka rodun so gang ko no rodan yo ko dan wodi chan let ken chan mi je chan jo were dan lan ne min gwani jin
ban mi jira mi mom mi gwini obi ba mi haniji chirten ne de kon goro won duor ke jakan society ke chuch no kono ba liang ne ke den obi ke let yang rodo ke ngich ko bran be mugwa be jelet karode very important thing chuere ngono ngomo mat ko ngono ngomo tabo ngono ngomo etelat unemployment gwan miteran latin ban mi leran de la der jejek otherwise mi chete lat ngumbu to goji dimbe ma de kwanka tap mama brodo shule tedir le brodo maka do mi chore lot ban mi chike lan mi jigdu nitin lan mi gwa der fam do der je chu fit der miet den der take shin mi gwa this society dan der woniam and development la be ke unity mat ban mi tele mat tel mi shall development tene wala no development chapen ye development chapen ko chan development de no ngan korwada kwal nang wen din ka kuje din ka development ko le beno mi konte dan kula mat kon dangro bana je kula lat mi ko do so sun kon chan ka kula utilize bana do bana je kula lat chimetel lo ku men tame lo ko the organization ina and population ana palten mi kan ti kit dong you ran you welping well mena ka tam ke kit na 10,000 to dong $10,000 ke 10,000 South Sudanese pound ke 10,000 bur ke 10,000 shilling ke you to go to the thing on amidi mi te der kula lat jen mi chwal ka jen organization coordinating one ticket ban mi biaje use and that gathering am bona mom chalat gwa scale ka your benefit we in society and der ngula tel mi da longa la tel development o yene ko ni ben gwa scale mi ko je no ko no chat lu kun mat kel that development but try to use against ne ko ken try to use no biya kula cham ne ka ta dan bi ne den lat ke ne de ko ne cham ko ngwa ke chut ko ci ko dalaro ba la na aka la kon mu gor ko no niam gor ko no bana man gwana jen bana jalat tera development bo ben mu kan ko ran kon mat so jo ye no na chwana kot ko lang ne ko no gor ke ti je chwana ko gur jong ne ke ano me la jen mo me je man niam ci ko long na ran lo ko no ma dana lete mi ci ran ci rodo wuch you are highly welcome be kamal lo kan mi je cha lung ni ban mi ko mi je tenen wala de chure gwaye man ma dio je chede kwa mi la de nga ga tin kwel tene de kon la de no cha je de question mo ma je ga jo kami ram neng nat a jo no neng nat pele kene de chala ti ti yar ga kon yal Nuer wewti a ke jo no man je gen ka je wo yen jag yen ne ko nak ne ko ge na ba na kula ne ko bi awul te ka power but the worst problem is this when you are the beneficiary ki jagu jino tene di chuj kujemi jen the wrong thing ka kon werinam